Opisyal na yung pesi na yan ng Kaduang Provincial Dialysis Center, king balena ning apalit. Kapag nasang ilapit ng serbisyong medikal, kareng pasyenteng magdialysis. Metong yakanong Dream Project iti, dinadating Governor Dennis Delta Pineda at Mayor Jun Tetangco. Ame gawa kapamilatan ng Public-Private Partnership, kaya duwangan ng B. Braun Corporation, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, ating Kapitolyo. Pasalamat yan naman ng probinsya, king donasyong gabon, ibat kang Jen Tetangco, ing asawa ng alkalde. Megleleng DPWH 30 million pesos para king construction ng building, kabang ng DOH o Department of Health, ing memye 40 dialysis machines at water reverse osmosis system. Agpang king Provincial Health Office, agyun ang magsilbi kareng migit aduang dala na pasyente balang aldo, ing bayong pasilidad. Libre, ing dialysis, lalam ning PhilHealth dialysis package, ang mamabot hanggang 1 million pesos. Amuyutan la rin pasyente na makipag-ugnayan kareng nanay community workers para kareng detalye ning pamagpaulo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.